Lupa saya tegangan siapa? Ini saya tegangan. Alhamdulillah umat Islam. Saya pagsarang sungguh dari aku bikin bulan Ramadan. Iya na bulan. Alhamdulillah ambil bulan. Ini dulu. Duk, iya na bulan peraturan Al-Quran ini. Duk, iya na bulan. Pagmaapan iya na siya magsaga, managga. Duk, iya na bulan. Penna wa rahma. Duk, iya na bulan. Penna wa magfirah. Duk, iya na bulan. Labayan. Kaligtas ang benar ke jahannam. Alhamdulillah ko na tabhasa wa lambu buda ko yan sisa. Bagas na ilaban wa induwe pekerjaan atau dua perkala. Kaisana rahmah. Sikaduanan magfirah. Sikatalunan itku minan nar. Yana pera itku minan nar. Yana iligtas ginawaran ang manangadhan sa kapagwasin ni. Yung sinasina manusia, ia binikil na lahat sa ginawaran ni. Pain ni ambat na sinuhin. Ia panagali kasusin eh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yahtammu bi amri muslimin falaysa minna." Sina amman me manusia, amman me muslim. Gay magmasusi. Misa peta kita wala pung kainan dalam kalawungan, dalam kalindeman. Dalam kajahilan, dalam kaawaman. Ga ni alai misan de patan na bigi-bigi tapong kasuya sila mo pung kainan bangsa ingge. Ia manusia melit amman na jahannam. Dan Rasulullah yang amban tumpukan kami. Tilaw te baranten, oke ginhawa baran. Lai kyo sa hadis na atau aga. Niya kasusano si pung tinailo bang saya pung tinailo mang tagitano sa mian ka mag-ibadat. Suya pangatian nun. Bang saya ka pag-ibadat atau aga. Atawanan lai si kau si pangatian nun. Lai kyo mahadja ba na bahadja ambat debili. Sina-sina manusia mahajam pun kena na muslim. Jatuh kita dalam kejahilan, dalam keawaman, Yesus sa pangatian ben Rasul lain, dua ben ambankan. Tiap-tiap ben manusia dua amban Rasul lain, siya tumpukan din. Iblis. Dua yang grupo sa dunyahin. Atau kan panjang dalam dunia. Ada kala panjang si iblis atau kan grupo si iblis atau grupo Mi'an dia. Bila Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah berpanjariin dua pihak. Ia benne Mi'an dia. Inna dia ina tahu kami akan nabi-nabihanin. Panagami si mereka mensasukan manusia mukmin. Harus supaya nusi penturuki. Atau kan inna dia itu bersahabat lamun siki. Sia-sia merasa sisi Ini bayan benne nuhut sebakkas. Pangandaakan atau kan dahilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ni inme nabihin in siyale asa-asari atau akan in tempat dan sungguh Allah Subhanahu wa taala. Sina manusia anu si Mesih anu si dakwan si anbiya
Lamun pinalamun Allah Subhanahu wa taala sa akhirat si Mesihin. Mana in kamun nabi ug sahabat na tabi'in gani atanar kamun siya ahlul jannah. Busya sila mo siya lut amman Mesih. Sika kahinang ni lamun ko Meiin ko sahabat atau kan nabi lay pina grupo siya pina tampat sa tampat tayo sa akhirat. Okay. Kaya basta ito dua pihak atau kan dua may ang grupo. Si kedua grupo si iblis. Allah la'na. Iblis ini nakakita Allah Subhanahu wa ta'ala kung tarati tampal. Innahu lakum aduwwum mubin. Mana nan antag kau patampat palengan atau akan antag lugal. Ini si iblis masih lu atau akan masih pasawi si kau. Pagka susah bang sina manusia ganan huti. Maka susah ini iblisin, supaya ini sudah makajahanam. Hanggang tahu sila akhirat, si waktu yang pingasag narakain, makasag narakain, nusun sa pakan niya. Ini bisa si iblisin, fala talumuni walum anfusakum. Dapat ini sudah bikin hawaran kun, malainkan bikin hawaran sudah nanti. Gak madrasahku, gak ada baktarimanku, gak ada masjidku. Amban ka ambil si iblis, tuh bikin hawaran ini kemekeban nafsu. Iyo pena may ambiya ini may karamihanin. Ilagayan ka magmadrasa ka, dinawahan ka, matawag ka, tinabit ka. May ang Quran, may hadis, ilagayan ka, may katamplayan, may nakain, may surgain. Amban ka, may piniblisin ka. Dako susunahan, bisa rasin, piniblisin. Fala talumuni walum anfusakum. Nasunan ginawaran, malingkan, ginawaran susunahan. Mananin, may pong tinaay ko ay pagkastalik sa perembayan atau kan tahu si Jumat si kedua masalah si iblis hati itu kamu kan nih tuh si dunia tuh makatuhan dari nafsu itu ada kala nafsu lawama ada kala nafsu na dua aja atau nafsu mutmainnah. In nafsu sebarang kala ini, kau yang tadi sawa yang buat guru Ustaz Bayan, asal makuntara kita pergi. Ini amal manusia, kau yang nafsu melainkan kuntur Allah Subhanahu wa taala. Kau yang kehantang isu, bangain magpauhod. Bangnya alay si barang nilai peri sebagai dinihengan. Maran sakihin. Bang sabang manusiain maka kali seminar atau akan maka kali nasihat. Bukan tahu si hawa nafsu nilai. Ini dia buat me sampul. Bainne daging magriba. Dia pernah makajani makaraksini, raksara. Usa kama magkita biak sa ito makaraksini. Usia manusia mabeksa maraksin lay ngamay en bang sabut yan way ngama mananen pisuin supaya gedin hengan supaya inuhut supaya sampai tahala ye sia manusia pedian marinun ko gantang pisu lay si baran ne bagay magtama to ko pauhut mananen pisu nene sakinen ge supaya gedin hengan supaya sige inuhut sampai gak nene alay pedi sige nawaran ne saya islamin sina manusia tahu wa kaman wa Islam sin nafsunen mana benar lagi magriba benar Allah Taala la taqul riba la ka mangan riba bukan kasi magriba asta kyo bangna ustad ngarasiat pasani bagi kaman nafsu mo tamang gawe Quran mana nang tiap-tiap samia tamang gawe Quran gawe annulay lebahun ikas dalan nulay pindahun hal nun pamalikun bisi kami Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa ini? Kau memang siapu, tetap. Heka memang siapa yang magsiapu. Usa bang tiyan magsawin sa mga pinastarin ngama. Tiap-tiap mana ni sakinin. Sebagai sisi pinasihatan. Sampai tahal ang mani. Sampai tahal ang mani.
Pero Allah Subhanahu wa ta'ala si ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kana anhu mas'ula. Ini ayatnya. Kana anhu ulaika kana anhu mas'ula. Inna as-sam'a benar-benar taingin. Ya pakale dulu. Taingin dua ini. Sika dua, duk pemayam temat ate. Sika telu, ate. Kemon penne entah uselo kiamah. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sikit Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ina pengusalanmu tainginu. Pakalenu haram atau pakalenu Quran? Dua lu. Dong pakalenu Quran taingenun, pakalenu nasihat, tahu selagi amalikas. Oke, karena anu, mulai karena anu mas'ula. Dia masuk atas kau ini. Ini pengusaha taingenun. Ini pakalenu musik, pakalenu kemon, atau pakalenu Quran, atau hadis, atau zikir. Oke. Sika dua, matanu. Ini pemahaman si matanu, ini pengusahaan ini. Pengusahaan Quran, pengusahaan hadis. Ini pegang tanu. Atau akan pemahaman TV kakuhapan, atau akan pemahaman disco kakuhapan, atau sugal, atau magsepuk, atau magkemo na paragian. Huwag yun ang buang Muslim. Bangsa bangsa yang kantang matanun, tapos talaga magiging ligtas. Masik yung gay, magkakpaben ka. Kaya mismo matayo, misrahin. Ako na ben na ini pamayam ni sinihin, atawakan, maharamin, atawakan, magsiyabulat. Iyan, nakatayo paragian. Natawa sa ben na ako na ben na inin, pamayam ni inahin, Quranin, madrasah kemon, pamayam ni hadis. Sikatnya Allah tadi Allah Subhanahu Wa Taala inatay-taynin. Penamua ulama inatayin pene galunggang, kantang galon. Ganyan isi-isine, pen bahasa Arab fadi. Tiap-tiap galunggang kau mag-isihin. Oke. Kau kantang galunggang. Kalau ini isihan no buhay okay ru siye. Isihan no diesel okay ru. Isihan no gasolina okay ru. Isihan no Pepsi okay ru. Isihan no insalan okay ru. Ya pa no da. Galunggang. Ini pangisiya okay siye. Demikian ating isa ito sa. Bang atanon mean isihan no ro jinki masih pa si. Kaya fadi galunggang depende sila po atein, pag na pangisin na yahin. Okay. Atau si Hanuk ini kan tapa, pangisin na yahin, gani makapag paano da, depende sila po atein. Tabang sabi, may Hanuk iman, taqwallah, zikrullah, tilawatul Quran, qiyamul layl, lam na masayaminin, qiyamul layl na kita, sembahan pain na sangim, Ipene kia mulai, ene pene manusia itu waktu dulu itu yang masuk kia mulai. Ini hari saya sekatelu, ni apa yang Rasulullah Sallam dalam surah Nurofa. Ipene bilik ini, ene pene tak kita aman ya, tak kita aman. Wisman bersama tu liman ya Rasulullah. Kusine pene ene bilik ini, kusine ini. Siapa sukunai, siapa sukunai. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atabal kalam. Ini benar manusia bisa lama-lama sebagai muslim. Ya bisa ya maka astel. Ya bisa maka astel pampakai itu. Ya bisa hanunu bisa hab sebagai sebagai muslim. Iba na po na iyan. Bisa manusia iyan. Sika po apa ini? Wati utam. Alam mo kami kantang ko ini kita. Allahumma amin. Yan ang manusia mapagan siya maghat at may kailangan. Atau karena ginawag to ang sibasa kami,
yang segala urusan. Ini berhajat. Makailangan kinakan, makailangan sampai harus makan atau akan pamukaan. Na pujiin. Sikatin lu ba ini? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dia sambayang tahajud. Lambayang kira betul karuk. Betul ang saya minin. Sampai kinahapusan. Lambayang kira. Akan marano lambayang kira. Bisa saya ngalam manu dama kira. So in Ramadani ko kantang kapal. Yang bahang isa belo sa lain eh. Baik sa parun eh. Gaya na pamag Ramadani ko Ramadani kain eh. Sa din isa. Okay. Wasallu bil laili wan nas niyam. Yan nambayang ki waktu sangim, so waktu mo siya tuli. Mana nem, ganyan makamatik kau. Ikalo, magsalah doa, magpampunan, magkemo. Ini kata ko sa Allah Subhanahu wa taala, depende na si kawayan mo. Murah-murah na kung Islam, inampun ang parusyante ni Allah Subhanahu wa taala. Hati bigi bang paitadawat bi inamanten bi kemunhab disampaikan an lat bang menteri hab bagi harus Allah Subhanahu wa taala malatin menteri nehab do mi ang ko nehab ko biasa lay ko gantang kapungurong ko kami mula-mula ginawaran ko na sewan ko nambulay kaam Eke mas kapit hekun stenge ku kaam lay tala pe hekun tutu kaam. Mereka nasihat ko dagan barang ko mismo bangsa apa ma yang tanda yang bermekhapan dikit-dikit atau kan ibu sak mulai alhamdulillah demikian nilai laat dan saya tutu kaam amal syaitan wasamanian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur si guru TV kelasaan Tuan Hamdi Adil. Alhamdulillah bisa pandang masih bisa. Masya Allah hak masih pinakali.